وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الرفق سلوك كريم واعتدال متوازن في القول والعمل، كما أن الرفق هو لين الجانب والأخذ بالأيسر، وهو أخذ للأمور بأحسن وجه وأيسر مسلك، وهو دليل كمال العقل والقدرة على ضبط الإرادة، وهو ثمرة كبرى من ثمار التدين الصحيح، فيه سلامة النية وصفاء الصدر وراحة البدن، وهو وسيلة التواصل والتوادد وبلوغ المراد. يأتي الله سبحانه وتعالى قال الله متري محمد يتيد سبه مورك ويتيد يتوقع الله سبحانه وتعالى يدعو نعمة بمكر فل نجياء مجي tawde kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri jiyaɓe makko ɓen kala ko tawata ko moƴƴere wonande ɓe, o haɗiɓe kala ko tawata ko bone e bakkatu wonande ɓe. yetto kanko Allah subhanahu wa ta'ala seedi to wondema ala reweteɗo e goonga siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala goto. o ala mo kafi o heɓata kadi mo kafi. to seedo oɗo kohojo meɗen Muhammad bin Abdillah o ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko, nelaɗo mo tawi no jeeya e maakuji ɗi ɓe maakadi moftaɗen ɓe maakisi Allah subhanahu wa ta'ala faalanama yimɓe suudu moƴƴere o naaday hakkundeji maɓɓe to wiyete kon newodiral. si Allah faalanama yimɓe suudu bone o itte ko wiyete kon newede hakkundeji maɓɓe. yo Allah juuɗe nelaaɗo e ɓeygol maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jaɓuɗo jokki peewal maɓɓe ngal hande ngal ngal dañi. jiyaɓe Allah haray miɗo wasiya hoore e wasiya goto kala e moɗon hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. hande haray no jeeya e jikkuuji ɓurɗi moƴƴude ko neɗɗo no cuɗora oɗo jikku wiyeteɗo rifq, newagol. ɗum ɗo ko jikku moƴƴo ni si newende woni e konnguɗi neɗɗo on e kuuɗe makko ɗen haray o heɓi jikku ɓurɗo moƴƴude jikkuji ɗi. newagol ko wiyete ɗum ko liinul jaanib, wongol neɗɗo on bange makko enno newi, mana mo ɓattike mo tufatako, bulle ala e becce makko ɗen. ɗum ɗo no jeeya e ko tindinta timmugol haqqi neɗɗo on, wongol neɗɗo newiɗo hakkunde makko e yimɓe ɓe o wuridi ɓen ko dalil hollowo wondema neɗɗo on haqqille makko nde timmi. no jeeya e ko tindinta kadi wondema neɗɗo o waawi jogitaade faandundeji muɗum ɗin.
ko wiyete newagol kon ko dimɗe ɓurɗe mawnude e dimɗe ko wiyete kon jokkugol diina selluka kan mi mana so neɗɗo diininori diina selluka kan no jeeya e ko yiyete e makko kon a rifko wongol neɗɗo on niwiɗo hakkunde makko e yimɓe ɓe wondi ɓe no e newagol ngol hisugol anni e neɗɗo on e laaɓugol ɓernde makko nden e fawtagol ɓanndu makko ngun newagol ngol ko wasilatul wusuli wasilatu tawasul ko jokkorgal ngal rewata fiya a waawa jokkodireede wasilatu tawasul ko hunde nde watta fiya a waawa jokkodirde e yimɓe ɓen mana siɗa faala wonde neɗɗo jokkodirowo e yimɓe ɓen a heɓa ko wiyete kon a rifko ko wiyete ko rifko ko hunde nde metta andude nde wela wadde si lojol naati e yitere ɗimmo maɗa o ɓanni nde ya ittanmo ko o lojji kon so a gollitiriɗo hana rifko o haɓe honno watta ha haɗa allah jaalimo lojol gongol goo honno watta ha haɗa barminaɗo yitere makko nden ittanama ko woni nder ton kon no watta noon ha ittalo jongol ka yitere makko ɗon haga huwa rifko si bullal yuwi koyngal maɗa ngal ko honno watta ha itta ngal bullal ɗon so a ƴettoyi leggal ma a ƴetti hayre ittugol bullal ngal gasata ko a ɗaɓɓa e bullal ko ittira bullal ngal kadi ko bullal ittata bullal wona leggal ittete bullal wona kadi hayre ittirta ngal idan andugol ma ko bullal ƴettoyta fi yaltingol ngal bullal ɗon hada huwa rifq si a wawali ɗum e piiji ɗin ko bonnata kon ɓuuray ko moƴƴinta kon ɓe bonodirta ɓen ɗuuɗe ɓurɓe moƴƴodirta ɓen ibadallah fama ahwaju lmuslim ila rifqi wallini fi qawlihi wa fi'lihi fi sulukihi wa muamalatihi مع أهله وأقاربه مع أصدقائه مع الصغار والكبار مع الذكور والإناث مع الإنسان ومع سائر الكائنات فالرفق في الأمور كلها من شأنه أن يصلح ويؤتي أفضل النتائج بخلاف العنف فمن شأنه أن يفسد ويؤتي أسوأ النتائج فمن أوتي الرفق فقد أوتي خيرا كثيرا ومن هرم من الرفق فقد فقد خيرا كثيرا وحسب المسلم أن يعلم أن الرفق من صفات الله تعالى العليا التي أحبها لعباده في الأمور كلها فربنا عز وجل رفيق بخلقه رؤوف بعباده كريم في عفوه رفيق في أمره ونهيه لا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة ولا يكلفهم بما ليس لهم به طاقة فقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون جياب الله هاي أندم neɗɗo julɗo on no hatto jini e ko wiyete ko newagol ka konduɗe makko ka kuuɗe makko ka mbaadi makko ka gollodiral makko wondude e ɓeygole makko nden e siɓɓe makko ɓen wondude e weldiɓe makko ɓen wondude e tosoko e njano wondude e gorko e debbo wondude e neɗɗo e kala dendagal ko ana tagi kon neɗɗo no hakko jini heɓo golwede kon neware hakkude makko e ɗiɗo piiji neware nden e piiji ɗin koko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki kon بماك ما كان الرفق في شيء إلا زانه
wama nusia min cheyin illa shanahu newende wonali e hay fus si wona newende nde cuɗay ɗum labbinay ɗum newende ittaka hay hunde sinande kanay so a luubike a ñammini oɗa muuli ɗawi onde ko homo jeeyi multuɗo paykum kun ɗawi kum e luubi ɗon kum ñammini kum ko homo yarda e makko yam waɗa tajriba a yiye kon ɗum wonta dimɗe idan newa gongol e piiji ɗin newanagol yimɓe ɓen ɗum ɗo no jeeya e naforeji muɗum jonnugol dimɗe ɓurɗe moƴƴude kala neɗɗo waɗaɗo geɓal mum ko wiyete ko newende yo anndu ara heɓi geɓal moƴƴal kala neɗɗo ɗawaɗo ko wiyete ko newende neɗɗo woni sakkuɗo feere ñaaɗuɗo mekkuɗo huwondirde oɗo yo anndu heɓi geɓal gongal yoni neɗɗo julɗo on kaw andata ko wiyete newende kon ko sifa e sifaji Allah subhanahu wa ta'ala towɗo on Allah subhanahu wa ta'ala no wiɗani ɗum jiyaɓe makko ɗum e piiji ɗin fof ko ɗum waɗi o fawali en ko en townata o yamirinali en kadi no en jaɓirta o haɗirali en kadi no en accirta sen dani subhanahu wa ta'ala e yamiroje makko ɗin fof ndehi mo yamira jiyaɗo makko on a innay ko kafidiɗo makko one yamirde a innay ko mo huli boni mum o one yamirde fi hon ɗum hakken ko newende woni yemi gongol hakken ko newende woni ko e haɗugol ngol a sikka o suusa o ko hollugol en yi en gollirni hakkundeji meɗen ndaare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka suratu tawba nde naafiqiɓe wattuno moltade ara ngantino ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fiita ɓe yahu ka jihaade nelaɗo newnana ɓe ɓe ƴetta ko feeñi kon woɓɓe ɓe gareɓe huttiɓe ɓe andina gonga woni kono ko huttiɗa neɗɗo wo ƴettu ko feeñini ko watta wi ko sohlude ɓerde makko mo nde andi ɗum sa yahi ɗon a yanay ko ay o wowlanma ko ƴettanmo ɗum ɗon haysi a rentoto e makko kono ta ƴettu ko wowla e hoore makko sina ko wowli ko ta a wowlu e hoore makko sina ko feññini ko idan ɓe ara ɓe sohɗo fenade fus ɓene nelaɗo meɗe mari o gantoɗo meɗe mari o gantoɗo fiyo ɓe yilto nelaɗo e ella ala yilto subhanahu wa ta'ala no faala yiltande nelaɗo ɗum ɗon no faalamo felde kono ndaren ko honno Allah feliri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah wi afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ndare yewtere no at afallahu anka lima adinta lahum Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadu Allah ya fanikema Allah ya fanikema kono ko fi hoɗum newnantaɓe haɗi wi'a yoɓe yahu par ce que sa wi yoɓe yahu a anda ko homɓe woni fenade ko ɓe woni gonga idan ndaare ko hikkini ko yeeso felore nden si tawi kala mo felata e ella mo o waɗi a felirimo ni on haɓay idan ɗum ɗo qur'ana nasango to jangirte a ndaaray ko wowla kon ndaara no wowlira noon kadi kono ɓuri heewde janngude qur'ana ko wowla ko tun e janngude ɓe ala e janngude ko honno wowlira buyra way ɗo feƴƴa Allah yewtiniraɗo yafanike mo oyi ɗum ɗen goɗɗe fii hon ɗum Allah wowlira ni nelaa ko hollugol newene ko hollugol wata o ɗenƴo idan sa wi'i gollo ma on a moƴƴini ɗum ɗo a moƴƴini ɗum ɗo a moƴƴini ɗum ɗo hollaka kono ɗum ɗo naani warrete wowlirangol ma mo ni e wigol sa watti siga ɗum ɗo a haɓana i way ɗo an hawamo jettako ɗiɗo yettoji naati ɗo iwruɗo ɓawma acce hakke mi feƴƴa e iwruɗo ɓawma wi tool tool yeƴƴoɗa o rondaki hay gotal ɓeyɗiɗo nan fof ɗum ɓe mettata ene waɗa nde
idan konngol ngol hikko hikkinta yeeso konngol ma angol kon ko wiyete ko rif ko argo yewte goɗɗo duñ ɗum ne jogii batte e ngondan kam ɓurɗo mawde si yimɓe wuuri ɗum ala hakkude maɓɓe aɗa baaɗi idan ɗum ko sifa e sifaji subhanahu wa ta'ala ɗi tawata himo gollodira e meɗen himo holla e ɗum no waɗe ɓayna allah hume goɗɗo ko hollugol en awasi ɗen faala wonde jam hakkundeji meɗen si a yewtay wonɗo o wonɗo hay si ko ɓiɗɗo ma on yewtumo e newende kala mo yewtata ittu ko wiyete kon unf ñaande e sattende e nder yewtere maɗa nde allah subhanahu wa ta'ala manti nelaɗo fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghalida alqalbi lam faddu min hawlik sabu yurmede allah an muhammadu newaniɗa ɓe sakkuɓe feerena toon ñaaɗuɓe ne toon maraɓe doole ne toon maraɓe moyen fasmi fof ɗum toon kono arɗo o tawa muhammadu ko muhammad ndaren oɗo sagata arnoɗo tawi nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam no tooli kadi julide sahaba en no tuubi o wuggi o waɗi ha o laƴƴigi to tawi ko o woni muhammad o waɗi ko jooɗumo goma ya rasulallah idan li bil jihad طلب العلم لا إذن لي بالزنا وأنا كان لا نقول حق نسحب من فم أو هلالي أو هرسالي أو عمالي أو إن لا نونا نيلا من نونا نونا ولا بالجهاد لا بقول جانا لا أوه هم نونا نونا نيلا من وقت الزنا ستونا هذا كلام كوب بو maako almamijo e almamiɓe goo maako mawɗo gorol e mawɓe gori goo tuggano ngoɗo haala hakkude jama muɗum kane yewtema ɗon ka kono nelaɗo wima wewi en hiɗa yiɗi nenema waɗa zina o yo owe hiɗa yiɗi bandamma waɗa ɗum o owe awa yimɓe ɓen kadi yiɗana ɗum neni mum yiɗana ɗum bandam mum ene aɗa yiɗi yayima yo waɗ ɗum oya yimɓe ɓen kadi yiɗana ɗum yayima ɓe yewtimo doyi ha ɓernde makko ɗum o tawi o waɗi en na ɗum ɗo o hanno landaɗo nelaɗo sallllahu alih wa sallam kono ɓay o waɗi ella nelaɗo kañum ƴaɓɓi bullal itti bullal ngal ɓe ƴettaɓe ɗo ɓittugo bullal ngal idan o yimtiti o wi nelaɗo tore allah yo allah tono ɓernde ande nelaɗo wi arga o ari hamago maɓɓe ɓe towni sooke o maɓɓe gonɓe fayka ɓernde makko ɓe maaki allahuma haji qalba wahfir damba wa hastin farde allah mi torikema fewnu ɓernde o nden allah yaafo bakkatuji o ɗi allah ittu o e waɗa ɗon zina teno ha du'a tuɗɗen fof ko ni neworno hakkude mum e yimɓe ɓe hara julɓe ɓen ko ni neworno hakkude mum e yimɓe ɓen boneji bo etteno kono bone ittata bone ari e qissa Abu Hanifa rahimahullah nden andi himo mari wondi ɗo janganakujo makko lontinoɗo makko majlisi makko Abu Yusuf Abu Hanifa fewno Abu Yusuf ko paykum o yi paykum ko fuɗɗi jangude hakkilno woodi kono moyen alaka ɓeyngure ben Abu Yusuf no haɓɓiti ma tum paykum ko yahata makiti golloya heɓa goɗɗum addanaɓe Abu Hanifa tawi kum paykum so jangi nafa mofte ɗe o noddi ben makko wi ene kum paykum ma ko jeli watta recette ñalla ba makko ko mbuɗɗiɗi o wi o acci ɗum o ara o jangam jonde ñande o mbuɗɗiɗi acci tuma o ara o janga ñande o mi jonnete mbuɗiɗi yokki ko golloyeno ko yoro janga Abu Yusuf ari jooɗi mabbo Abu Hanifa ɗon jangi ha heɓi gandal ñande goo o nawni o waali kanko Abu Yusuf Abu Hanifa yehdara goo tawi nawnarde no tiiɗi Abu Hanifa hulli ko taw hala balɗe o lanni
o wowli konngol wondiɓe makko ɓe nani ngol o wi a miɗo taƴƴinino kum pay kum si wuuri kum londotono a kono na pay ko wolana yimɓe ɓen tawɓe ɓen si nani feƴƴinayi ɓe nani ni ɗum ɓay kum ndikki kanko kadi o waɗi golle pay kum o hooli ɓe wi Abou Hanifa ɗirdanikima gandal o wi'i wondema so tawi woni o maayi ko allontotomo a heɓi gandal o maƴƴo yehi kadi jullirde Abou Hanifa tigi kadi Abou Hanifa no jooɗiɗa no jannginde kanko waɗi dudal sera ɗa o jooɗi huɗɗi jannginde karama ko makko no jannaɗa kanko kadi o hooli ko heɓi gandal o waɗat istihsan kadi o jooɗa huɗɗi jannde kono ndaaren si karama ko ɗum fof ko gooto wonde naɓɓude ko rifte sikko woɓɓe ɗo ko police sendenoɓe ɗon ka Abou Hanifa landi ene ko mone jandiɗa kadi ɓe wi ko Abou Yousuf o ndikki ni o ndikki kanko kadi joni o jannay ko o waɗe fatwa ni ko kanko ne jandiɗa jaabo lande kono Abou Hanifa waɗi jooɗi ñande ko wi payko makko yahu landeno ɗala o masala mo naɓi bagi mum ka tayeerjo on uyti bagi o yeddi inni jonnaka bagi o ari ɓe sonki ha o hetti bagi o ene tayeerjo yoɓete joddi golle ɗen ka yoɓatake ɓay waɗe falama halode bagi o yaa yewlanɗama masala ɗo janganatude yehi tawi Abou Yousuf no jooɗi o wi kala makko ne jogui landam hono landam manda o sifi komi woni ɗo joni Abou Hanifa wimo kala ko wolinamo faljinani so wi oya yoɓa wiyamo falji so wi o yoɓata innamo falji oya o landi oya jaabi o wiya falji o inno yoɓaymo bimana adduɗo bagi o yoɓay ɓay bagi o uytama ɓay ko wiya falji o wi awa o yoɓata o wiya falji oy kono ɗum alanda gollam o yoɓɓemaɓe toliɗa idan o immi o wari kanko makko kono o waɗi takabbur o wi cheikh mino mari landa wi ko won o sifi o wi a irtota ko min kalama ko maɗa simi jaaboma landa o ɓilliti ko honnumo faala koye o yahi ko woni toon kono harana police ittimo toon o wi yahu ndaara landoɗa tayrejo on ndaara bagi on si tawi clientjo adduɗo on ko uyti kon bagi on ko clientjo on e mesure mum o uytuno haɗa o yoɓete par ce que clientjo on gollani ko faala jabde bagi on komi ñawro mum ko feere si tawi ko mesure makko kanko tayrejo on taƴi bagi on haɗay o jatti bagi on ko hoore makko o gollani haɗa o yoɓatake Abou Yousuf ilmi ɗuuki hoore Abou Hanifa nden jaɓi wontude jangganaki jooɗo kadi mabbo makko jaa idan ko honɗum o qissa ɗo woni hollude ko laawol hongol o ittiri bullal ngal ko sonko ko sakugol jangganako on ko piiro ko ñeeñal o waɗi idan ko wiyete ko rifq ɗum ɗo si hattama e nokku hattama hakkude yimɓe adday bone ɗum waɗi hande no jeeya e ko saaki zina e nokkeli buy adamo rifqu fil buyut angal newede ka cuuɗi ñamminowo o luubo oya multa okka bomboro yaade no a waɗi ko waɗɗa kon fof a watti ɗon ala mettuga nafata hadis sa waɗani goɗɗo suddut kaaro li ha dow a wi ɓay ko ɓi miskinaɗe fen ar wonɗa ɗon wona ɗon ɓay kon ɓi miskinɓe wonɓe ɗaɗga moɗon no waɗi so cuuruno bamma marno min noon naɓi woni ɗo ayni wara wonano wonta ɗo idan angal newa gongol angal haala moƴƴa kan no bonna piiji tawta wontama idan qala ibnu lqayim rahimahullah man rafaqa bi ibadillahi rafaqa allahu bihi wa man rahimahum rahimahu wa man ahsana ilayhim ahsana ilayhi wa man jada alayhim jada allahu alayhi wa man nafa'ahum nafa'ahu wa man satarahum satarahu wa man mana'ahum khayruhu mana'ahu khayruhum